Menteri Ketenat Kakot Kakiak Kejela Meghalaya Uba Alexander Laluhek. Ha kesingpalai jung katayo ulai ke jingkular ha kemat kipat nongsok senong kebernihat ba ke sorkar jela kan sekentiu kerdan no ya kebernihat Primary Health Center syaka Community Health Center. Kenang bagane kejaka ajung sumar jung ke sorkar kan long ke balabit labiang nadong syadong. Ban ai ke jing syakri ke bapura bat ke bajanai ya ki nongsok senong jong katan. Kam tam akum kene ke por buan lenshop ka klam COVID-19. Kani kejeng kular jong Menteri Ketenat Kakot Kakiak kalami ya kejeng let jurep kene kejaka ajeng sumar rengkat badu DHSMI u Dr. Amanwar balasenran do MLA kejirang uba Sostenes Sotun bat kiwe-kiwe ki hek Ketenat Kakot Kakiak ki bana ke distrik Ribhoi. La ban kedau hang ne ba kebernihat Primary Health Center kede kejaka sumar jong sorkar kabala Slembha bat kani kejaka sumar kala ai kejeng syakri ya kumba 100 hajar ngut kinong syong snong katan. Habakeran ke jingelang belengkot Menteri ula pentip bak sorkar jela keladap mangkerpang ya kasong pisah bah nyupsan kelur ban kentiu ya kijaka ajing sumar keberan habarok kadwi teli ke distrik ke jela baken top ke jing kentiu kerdan ya kijaka sumar baken long ke belabit labiang kam tam hakum ngepor bawanan shop ka klam COVID-19. Katkum ke jing ong jong Menteri ka bernihat Primary Health Center ke we kijaka sumar ke ban sayo kasong ban kentiu kerdan no bat kane kan seurlong no shen. So tu ada rekam dan upgrade no yang ni, bagi bagi kuat benda no immediately. Senang no yang ni ke upgradation, jom kena ke existing. Dah bagi impact kemai dengan impact ke building. Dah impact kemai dengan impact ke building macam ke simpor ini. Ini mentai yang kena ke existing ke bagi idan. Ke existing manpower ke bagi idan, in upgrade no ke CIC manpower. Yang kena ke infrastructure ke bagi idan mentai, in upgrade no ke PHC to CIC infrastructure. Yang kena medical equipment, kena medical requirement. Kalau kita men upgrade no, nak kena PHC, jadi CIC. Mentang nasda balik kita, bagi ngidru. Ba dekat jing kristom jing lokal administrasi banofi baru kita sungsong. Kamtan gerang ba snong, sekretari snong, bat dekat bat district jungi boy jadi doktor Mauri yang ni dia menejo, dia dekat bat ai ke priority. Dia kena ke bagi not kam, ban upgrade no